I dobar dan, ja sam Igimen. Danas ću vam pokazati kako ubaciti neku mapu u Minecraftu. Evo, ja ću u ovom slučaju cijelo to lavirint. Vidite ovako. Sad ovo možete slobodno da izbrišete, ali ja neću, treba će mi. Onda idete na run. Evo ga, i ovako pišete. Procenat app data procenat. Ok. I vidite ovako, pojavit će vam se kao vaša aplikacija, uđite na Minecraft. Sad imate ovako, uđite na saves. Evo sam ja pravio svet. Tu ništa ne dirate. Evo ovako i samo dođite ovdje ovako. Privučete. Dobro. Sada to bi moglo da bude to. U sljedećem klipu ćemo igrati cijelu tu mapu lavirinta. Vidimo se do sljedećeg klipa. Ćao.